Min qal li f'Malta mawx muntanji, Aslu wasla sal-widin, fost tires, fridges u elf ħaġoħra, taraw muntanji ta' terrapin. Min qal li neqsim minn ħafna ħdura, ħarsu ħbib lejn xi talin, għaxek kif toqrob l-elezzjoni, toħroġ il-ħdura f'għajn il-Maltin. Konna wadna nejxu f'pajis tal-Mickey Mouse, fejn ta' fuq jiġbdu l-ispaga, waħna l-pupazzi nimmarċjaw. U jekk ma rridux nibqaw pajis tal-Mickey Mouse, jeħtieġ namlu xi ħaġa biex lilna jirrispettaw. Min qal li m'għandniex proġett spazjali, flok tlajna l-qamar ġi hawnhekk, bil-ħofor li hawn fit-toroq tagħna, trid tkun attent kif tmit riġlejk. Min qal tal-ġens mhux bqal ta' zokkor, ara jsakrukom ġokordin, jekk inbattu b'xi kilo trab mill-abjad, perswas li tiġu meħlusin. Konna wadna nejxu f'pajis tal-Mickey Mouse, fejn ta' fuq jiġbdu l-ispaga, waħna l-pupazzi nimmarċjaw. U jekk ma rridux nibqaw pajis tal-Mickey Mouse, jeħtieġ namlu xi ħaġa biex lilna jirrispettaw. Min qal li maħniex poplu biżel, ftakru fil-ħaddim tal-gvern, jaħdem jistinka bla ma jiexba, laqwa mad-disa iparpar lem. Min qal li mawx ambientalisti, kull ma namlu kollox bġieħ l-ambjent, kaċċa non spular neqerdu, għax kuntent jien, kulħadd kuntent. Konna wadna nejxu f'pajis tal-Mickey Mouse, fejn ta' fuq jiġbdu l-ispaga, waħna l-pupazzi nimmarċjaw. U jekk ma rridux nibqaw pajis tal-Mickey Mouse, jeħtieġ namlu xi ħaġa biex lilna jirrispettaw. Jeħtieġ namlu xi ħaġa biex lilna jikkuntentaw.